Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب من ديون أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورما ولا رسالما من دمنا نفلان في أمان زمان الله سبحانه وتعالى لا كدمنا نسيتك مساتك بركة ماي جانغو الله سبحانه وتعالى كفارانغا وكفى أمسالك على كربك صلى الله عليه وسلم الله تعالى ولا نيمان دون على يانينا في كانغا كي نيمان دون ويه على كرب صلى الله عليه وسلم سرطان kwa sarai duko ye kwanga duko ke alkrabai ana je nyaza ne mon ana bona sanmon assalamu afonde ma ko soli alkra sallallahu alaihi wasallam ko har sakana man nasula tajul jami'ul usuli tigi ba sabati anye ko inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi ni mo satama bitaka fedo to acela ni hunu mandew na yo femina ni abole lan tadillu ba'di atifilini muhtale ko allah subhanahu wa ta'ala to ke ahaduhuma a'zam min al-akhari afay femba flaye kelenga bo katame kelenga kitabullahi allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu hablun mamdudun min as-sama'i ila al-ardi allah subhanahu wa ta'ala ka juru bamanendo kabaka bakolo bilolo vlana kana dum bakolo kwala wa itrati an alakra sallallahu alaihi wasallam bonaw ahlu baitin alakra ka somow assalamu alakra baya jirana ne harsa kana men nasula qal musa sama bitaka fevla to ambolo Allah subhanahu wa ta'ala kitabu ko e juru bamane ka baka bakolo bilolo vlan 120 kana dum makolo la tuma kora ini mami ni bolo chore o juru la abseni ya alama ko juru be se ni asama 20 chogo mena ka sasa yorola ni ala grasa tuma ka puma kan ani ali mo hosso sama bona sanumo na nyambolo chore olu fanana insha Allah ta'ala ko be senani Allah subhanahu wa ta'ala ma assalamu ambe Allah subhanahu wa ta'ala bato ala ka getro me ga tasraka no malku ban anasi imam darul hijrati ala ka nasara kairala onaka kala no nyem min voanye ne hatsa famu yala ode ko akra sallallahu alaihi wasallam bonaw homa alu ali wa fatimata ko ali ibn abi talib ka somo an fatimata aywa bona sanama mun zoro aywa ko lu de wele ko akra sallallahu alaihi wasallam aywa somo wa alu al-abbasi an abbas somo wa alu ja'fari an ja'far somo wa alu aqil an aqil somo on non de serifuye o bunyani anu karamani an ka kufa allah subhanahu wa ta'ala jati kama ko nyinne dum hono mande fe assalamu alaykum nga hagil sabako toala ko de allah subhanahu wa ta'ala ka nyine fe enve ka alakra sallallahu alaihi wasallam saranayi o de alakra sallallahu alaihi wasallam fana ka nyine fe ne hadsa sanmayna ala ku kan no ya amma ala ka ambalo alakra sallallahu alaihi wasallam na bona sanmo kanuka ala ko kaka ala ya kama ala ko ke alakra sallallahu alaihi wasallam na bona sanmo mo yanu baraka kama assalamu na mboro lambe foli di alsama foro jama kuluma ce ani muso demsa ani ma koroba ibadallah allah ta'ala ka jon usikum bi taqwallahi alazim mballa di nyira kun ladile ko fe ito ngaje anga sira allah subhanahu wa ta'ala nye wa uhadhirkum min ma'siyatihi da'iyati ila azabihi alalim mballa di nyira kun ladile ko ito nganzembo allah subhanahu wa ta'ala ko tala ala ko tabi jon labla jena ki malo jena ya kase ki malo alkiyama ala kan gishama ni mami magobe sufla kuna njala mami magobe kabru konna lafiya la atika hakili to Allah subhanahu wa ta'ala na ka chesri obarala alka no gana mbal arsama bela jele wa nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihi barkada nun ko fe Allah subhanahu wa ta'ala tanun ka barkada akan nema mun na saka jate wa kadhalika nashkuru kafata almuslimin choko kele la kokora ami arsama furba jama kulu foku barkada alsalamu anci an baraji adona mve ka foko ne mbara anya sigi Allah subhanahu wa ta'ala jati kama au salamu demeni kama aya jirana ko bara benama ajaraye
amba sara ni barka day alka nasara kayrala khususan kullu man hamida hadha al-amal karangar lena al-salam fa fa kan ngane nyuma jira ni mbara ina katanu aw sa'a aw sharaka fi najahihi wal mamin tamana wal mamin wulaka jo bara mi seka nye choko mena kasabati abada jele barka dal na foliya nga wajibi bleye bad'an min hafid ash-shari' al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam am barka da damine al-karaba sallallahu alaihi wasallam modela al-sheikh Sarf Ramadan Haidara alka nasara kayrala ko sababu folodo sababu nyumado asrabe alaka wa hizbihi al-qayyim anaka jakulu barkale ansaru dinillahi bil haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina ayu adde membaw cejele ka alaka no sara kayrala munu nye ne ndele son barka man sababu ye ya rabbi alaka ku barka kama alaka barka do sigoroyna alaka barka do telena alaka kaka alaya kama alaka ka alaka sallallahu alaihi wasallam na bona barka kama wa yalil ilamu bi annana insha Allah ta'ala aslamu alaka mandon o kofa ama fa ka don Allah ta'ala sonama جلسنا في الجلسة 57 نيازقلي سكيب بدورني ولفلانانا الله سبحانه وتعالى جيكوننا ونسأله السلامة والتوفيق والعافية أم على الديلي الله سبحانه وتعالى كنجشي على كان بسبب ما كتا أن فوتلا على كان لا فيها نمبارا نجللا أخوان المسلمين بل السلام الدين النصيحة دين كنا نجي لله ولرسوله كنا نجي بك على نككراي والأئمة المسلمين كنا نجي بك السلام جمع كله السلام أيوة فربا جمع كله نيمويه وعامتهم كنا نجي بك السلام فربا جمع كله يراي ni alkaraba kan yini fe har sakina ma nasu ya sabati li hadha an-nass as-sarih alkaraba man dun an-nass jelen kama insha Allah ta'ala shar'ana naqifu bi lisan al-idah wal bayan anya damina ambi joni wala lil dalane alkaraba sallallahu alaihi wasallam kan ya'mur sanama kama ala ba'd al-ahadith al-waridati anhu sallallahu alaihi wasallam har sakina ma do nasu ka munu zabatira ka alkaraba ma wa qad fassara hal muqtasirun muyafasani ka jamana laboni apmawye mamuno ngunda la suryane do kalana puma korata ka fa anyiru kalame nga puma ka nga mene kalamba bawdela mo ya fasani ni fasani wiye fasani munu aywa aydu makolo labo ay manga ceri ay fonyo nga ceri asam forba jama kolo nyonja ngal la nyini salamo bu saka be chogomina salamo bu saka do dakeleve ka bo dakeleve chogomina ina fa ala na kirawo nyini wa khalafu fiha tafsir ar-rasikhin uka puma harsa nu nyefolila oni aywa harsa fasani chewka puma fora nyongo bal badalu wa ghayyaru kuma ala ya shere aywa uye faleni ke ay harsan nun korala uye kuma nun koro yelema le su fahmihim uka fam ya juga ya sababu ye am ala de le famu nyuma be ala fa ala ko di anam balam arsama bele jelema aw ta'assub wal jumud ala ra'ihim wal ma minga oddama de cheye ma wara tataye o de ya sababu ye wal ma hakilla men benena ne damo dama de landi ma wara tamina bele nin venu nun de kara sababu ye ma wuli ka jo ka nofran ka je ka fenje ngene latle ka fenda birle dayale ka konomina jira al-salama foroba jama kulula o kerama wajibi ye nasalu Allah subhanahu wa ta'ala am Allah subhanahu wa ta'ala deli an yaj'alana min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ni bara ina mbanzama alala ka nyin alafe alaka anvar jama kulu ka jama kulu munum be puma me ka tugo puma la nyumana amin alako kanya aka alaya kama من هل الحديث الذي مر لكم في الدرس السابق هرسات من يا دوي ايوا ولادات من انجورا كاكا نيفو ارسام فور بجما كليه ومنها حديث البدعه بدعه حديث فناي ادوي الذي قال في الشارع الحكيم بدعه حديث من الكرب صلى الله عليه وسلم منانا الك كركو فانه من يعيش منكم مهن من دون فورا واجل دو غليرا فوكا فا غليرا سكي واتي كورو كما an saka nan korfo belejele adakene hasay nasula alkira ko ne muhur mandew ni mami ye shi ko dala jan sor awla yara ikhtilafan kathira atkalama bina fonyongo chiamanyi wa iyyakum wa muhdathat al-umur ni muhur baladi ani kokuraw fa inna kull muhdathatin bid'a kokura belejele ko shindile belejele bid'a ye kokurado wa kullu bid'atin dalala bid'a belejele filiye وكل ضلالة في النار في البلد جليب التصمنا وفي تفسير الراسخين السلام الكرام من دون آيات لما جو نيه حدثنا السوف هذا كلالي أما كو بمينا دون سبتلتي وكا مكانا وكا فصلنا لهذا الأثر إن حدث كنما يني
albid'atu ulufa fembi wele ko bid'a ta'tariha ahkamu ash-shar'i al-khamsi sharia yare baskili atake duru anyada duru bid'a bi soro akelngele bele jelela min hawajiba fedo be bid'a la o kel yare jaku ya blede wa min ha mustahabba fedo bala min gel kanume wa muharrama fedo bala min haramune do obitoyi wa makruha fedo bala min toledo wa ma yubahu shar'a fedo bala min dagale do sharia la ninyi ayo don sabatile tiku wala ma urase khono olu ya fasane anye chukomina olu ko bid'a ye fenye kala de ba jira ayo alislamena kala de ba jiri la ka fo bid'a ye ni veshe ni minga kanga toyi iba fo salamo ye ni bid'a she ni mitoyi minga kanga bara iba fo salamo ye kone me bara wala ma urase khono ya fo anye chukomina nu dana ye nu ma fenfara o ka odeni ni wala da belebele bay don sino mo de saka adayele don sino mo de saka nyina bo anyi وفي تفسير هؤلاء المضيقين لمعنى البدعة ما منو أيوة بدعة يدكروا جمع كل منو بدعة يدكروا فهم جوجا سببويه فسروا كلمة كل مقام من حديثين أولو قرك أنه يعني كل ما نشأ فعله بعده صلى الله عليه وسلم فهم فينا كل سندر ألكرا كوفنا ألكرا تلتادون سواء كانت حسن أو قبيحة نيوماندو ولا جوجماندو فهذه بدعة قبيحة كون مبلج لي بدعة تجويه مردودة على صاحبها كون باب السكي أكباكا وهي في النار كون نجوالي بتصمنا إخوان المسلمين بل السلام تفكروا واعتبروا بكي تاشي بلج لكي ميري معي كفرنك عن نغمينا لو كان هو التفسير الحقيقي للبدعة وينكم يفسسا نندكر بدعة يرنيداي نندكر أفامو جلي فمن يخرج منها وأين المفر والملازو جون مبوالا بودا بفاجمة تايرو بفاجمة aslama dine asigi me komu nga bi ambe Allah ta'ala batu batu ko minabi ka damene qur'an na susaben na ka faranyo ka gafe kelenyi ka tomu kala ka sukuru kala fo kana bla anga hiji ketuge ulabi fo kana bla al-islamiyya sharia yere doni tlandlana ka doka nahwiye ka doka sarfiye ka doka logaye ka doka badiuye ka doka bayaniye nunum bede bi ma se qur'an famu yama ne mbele jele ni ya fleni aywa anga ketugo nyumaye bitle na iba fo ko bid'a do an alakrat le tekelenyi ma shite alakira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba wula ko Allah subhanahu wa ta'ala kumbi sombi kamin gunu ka jira ayo asigi ka qur'ana gafe min ambulo ka jira tigila nati nyin ngal ke ko nyemunyi qur'ana gafe ba ambulo chugo minabi ka tape machine ka dala ka nye ka kilori ka chenye ni ata ka jira alakira ka sahaba wula bu nyin ngal ke ko nyemunyi ni ada la ka jiru la ko ni qur'ana de ubi nyin ga ko ma hadhihi tamathilu allati wada'tum alaiha ni photo jumonye ni dessin jumonye ay mingi alaka kitabuka nyebe fin dawla ayo kala dawla 120 nyebe dawla duguma nyebe dessin dawla kerefa ko ye sumuniye nyebe dola kerefa ko ye hizbuye nyebe dola 120 ko ye ayo ninye on andleten don alakrat leten don assalamu ala ya shere natlen andle kumbena lakana ahratha an-nas ala fi ilha minna alakum bi akebaye katamambele jele ka barsa abani liman yace abani ayo Allah subhanahu wa ta'ala ka dine kanuche ngatle de yase awma ni mami ngo kopma ko fe alakrat leta do ko be bid'a subhanallahi o tigila ma bina fitness muhammadu mandewma opma karama wajibi ble ka wuli ka jok o tigila ma ka puma pumbe kan zego bele jele ke puma nyefola assalamu furo bajama kuliye usikum wa iyaya fil khawd fil ahadisi alsamu alkaram mandew opma ma la di nyira kun la jele kofe angana nchogo ba fiw alkaram sasuma ka hadisa wala bidun akhdhin an al ulama irasakhin ka sarama qoromene ulama urasikhuna la dona sabatile tigula والبدعة لها 5 قواعد جوسن دورو بدعة كورو جانغي كاسكا فوني بدعة يري جايوا قاعدة دورو بي جزا الله الفقيه محمد المصطفى وجه على كاشكن وجه سر كايرا لا ايوا قاعدة دورو سبه كاكا ولا داي كدي كالاندو ما ارجو جاكا فولا ni mami yo nyini ko duro shi insha Allah ta'ala abi wasa bid'a kola ala kana sara kayra la izan al-salamu nen va munanga kanga don ko ja bid'a te dakurnya kilinte kuma dumanye ko mabo ke italaye ko ki dala gese kam hurmande jatigani ay alaka kelin mandi amma wa min haula iman yara ilm al-fiqh bid'a man cerna salamu nu nyonje fodo ba jira arajo wala telewla yaru sigime sigiro mina o hagli bor oko ko fiku kala ni bid'a bar sabu ko alakra tlette adoni njogoyinga ko alakra tlela qur'ana de be hadisa de be ko la gayru ko fewrate o ko fe abi sigi telela ko kuma fo abi nyine ko ala yara sigime yoro mina alakra masigiya abi sigi arajo la ko kuma fa abi nyine ala yara sigime yoro mina alakra masigiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
ami ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili mawye ala ko kaka ala yakama man akhadha bidhalika ni ma min yem minani ken op mawye zahaba anhu dinuhu wal iyad billahi atkilama ka dina bitaka wabulo Allah ta'ala ka ngishi oma haythu qala ash-shar'u al-hakim Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadaka alkarabako kishin nama alka kirama la dina bila fiqhi ko dinata ma bolo fiqute ayo maminga dinana o man mamingo ma ko fiqu ye bid'ah ne yo minani tega flay ki poro ka ke bi ka dina min qur'an na sula ki ba min harsa kenama na sula abin nyami bolo abi fireke imma dina bi taka bi bolo ira ko nyinama alkara ka makoro oye alaikum ikhwani bit tamassuk bihi o kuma assalamu balmaw aya bolo tore fiqula fa innahu fahmu ar-rasikhina fil ilmi fiquye doni dugulun doni sabatile tigu oluka famu ayo salamiya donina min la salimina qur'anana alla salimina hasakana man nasula fiku ya ode wa dinuhum muratabatun bi dinihi sallallahu alaihi wasallam uka dina sirima alkraba ka dinana wa dinu ashabihi uka dina sirima alkraba sahaba uka dinana awwalhum al khulafa al arba'a wa doni sabatile tigu ulama fola sahaba mananiye abakr siddiqi usman aywa umar bin khattabi usman bin affan wa ali bin abi talibi هم باقي علماء الصحابة أن الصحابة وتشلا دوني باتو صحابة ولا هم الأئمة الأربعة وكفى المنبع ماناني نفري ما علماء وراسخونا ونينجتو يكو ديما جدول لا إكاد دوم ما منو بيويل كودون سباتيلتيكو ني ما منو فناك دين سريمة أولولا أولو دي دون سباتيلتيكو يا حلام فلا بيسو منا مينا على كهجلين من دي أما منهم القدوة العظمى لدجلي ربي ودوي مالك بن أنس رحمه الله تعالى على كجترا مالك بن أنس على كناصر كير الله وي اتشو دوي والعلامه الاخضري تلميذ له الاخضر تيجي اكا كلاندي على كان ناصر خير الله الاخضر من نانجو ماكا امبي ابابو لا باب سجود السهوي ارسل من نسللا كدوفر اكا ولا ما كدوبالا بدلا تشودي على كفام تكون نمادي انا مال السلام ما يقول العلامه رحمه الله تعالى على كجتركو على كان ناصر خير الله ويحمل الامام الصحو المقتدي نياندو ني الاخضر لا ايوا ولا دكورلا على كفتون نما نويا اما كفامو نويا انا مال السلام بلجليما أقول ويحمل الإمام صحو المقتدي الله فريضة سوى الأم اقتدي أقول السلام أو نأرسامي من بي المامي كوفي كالسلي كونو تيجي لما ينينو ينينك كو المام بو ينين بلا جليتا إلا فريضة فناكرا فرداي نان ينانا فردا كونا كو المامي تسيكو تا وكما ينفونا ولا ولا لبا كوفي كو سوى الأم اقتدي فناكرا فردا من بي ويلي كو الفاتحة كالاني كوني سلامي ينيننا kitu almami kofa ka alfatiya kala ko almami bisoko dama de tagabui ka farda to chela ko farda to katse ko luta abina misali do dima farda wala farda muno ni nyina na uko walma u porgo to lila porgo to chogo do wala kitu almami kofa bisaka la teliyala abina misali dama do dima ako wa in yuzahim an ruku'in aw ghafal aw nahwihi fi ghairi ulahu hasal ako ni salame corona i churome jama chela jama bisuko jugu fe ema seka pimere mina ke ka telia ka ben almami a corona ama seka pimere mina ka almami no fe aw ghafal wal ma korote de alera de nyina na yere ko wal ma ayi sogola ni bara were comme alsalama muso minga tafe ayu ayu baraka to sel almami ko fe ale ko abaka tafe sirika chenye o franje konna almami birla ka sey ka wuli ayu ka soro alema tla o barakella ayu kan tigilama na sorla ni mbara nya sor fi ghairi ulahu aka seli joko folo tanana nakara joko folo konna o masala were la alla o pmanya fo ba kofe ngana yi soro joko flanana wal ma joko sabanana bena kiti mi vie sisa o yo nyada de ako watami al idraka qabla an rafa'a min sajdatin thaniyatin fiha raka nati la man natara muso min sisa na yere tara la tafsir kara sababu yi asalama che min sisa corona sisa masaka pmire mineke aywa koro kara sababu yi nga ya nata comme sega telia kake yana almami kunka korta kabos aywa tenduru flanana jogo kele tenduru ko flade bala tenduru ko fola yana almami ko ke ka flana ke ya do kibse ki ka pmede minen nga telia kata almami soro me aywa tenduru ko flanana ka sarama wuli raka akwati gela mabi aywa pmede minen minya da sisa nyina ngara sababu ye wala ma koro ngara sababu ye wala ma yisogola ni bara ko tafsiri na nywana o kera sababu ye abi pmede minen nga telia la كتقول المامي نفى وقصه فيها وإن لم يطمعي ترى عليه وقداها فاسمعي أبصر كتقول المامي نفى كاكسلي توك المامي لدجلا أقول وإن لم يطمعي ناتك لما ما ناتا أيشنا كدونت أو يورني ب الله تعالى أيها الله دنيا كون نيكي يكون من منينجة
iba soro almami ye aywa tendru ko fly bele jele ka foka kun korta opma selbina nyami ebolo tara alayhi atiklama bi pampere minenga waqadaha abitu almami no fe jogo kelemi pimere mina ya je ala fardado a jogo kole chena abula almam sekata selibane ko fe abat a jogo kele juru sara fasma'i kiki hagli toni kiti nay kamme ko sebe iki bolo chor ala ako wa an sujudin liqiyam almuqtada bihi ila ar-rak'ati al-ukhra sajada ko jogo kele lani mami nyina na tendiru ko aywa foka aywa almami wulla ka jo ila ar-rak'ati al-ukhra foka ta joko aywa mimbida o joko inga foka ta o damine sajada kwatiki lama bi tenduru inge أنا ظن إدرك الإمام قبل أقدر كو لي وإلا ناتي لما يابس أجيا كاف تندرو مينينا ناكو سيسا مسكا تليا كتندرو إنجا يعني المامي جوكو مي دانينغا يعني أكتا أيوة أو بمير منك كا كوولي مي تندرو إنجا كتليا كولي كتا سورا كلانا ولا مامي تعبير لي سورو نا يونغانيا نو سباتيرا يورو أبي تليا كتندرو إنجا كبارا تو كيكا توكو ولا كتا المامي سورو بمير مننا وإلا يذهب عليه وقد أخرى ولا سجود إلا حيث شك أن غلا على كلا ترتي سر كير الله الشيدون حدث الشيدون دباتو ما بسكن ينبو ني حدث وشاما دفر لي نيونغا ني على كلا سما سلي تشوكو أيوة نيدون بو أهل المدينة مدينة كمونو ني على كلا سما سلي توي وسلا كوف سندا أنو جرا كاكا مسيري جو سيادة يوفرا ولوكا فاميا فر لي نيونغا ني ممان نومي تاكابو دي كونا كسرون كافو أو ني كوابي كتا assalamu mamun yin nga anye ambu sa ami dugo ke u alaka no sara kayra la ni mami mpano ka ko inyagare yera la na nyami ni yera ibolo era de yera ko labla akoni aywa mami ni pmire minay na sikara ayado ne ngombake mita soro almami ko wulla ka bop aywa pmire minana ne ngomi tenduri nge mita soro ko wulla ka bop pmire minana yasib alayhi kwabe pa aka waqada ukhra o pma koray minye tenduru ye je joko mina o joko chena ibi joko wera sara almami ka seli bane ko fe ka fara ika selika aywa nin joko noye wala sujuda nga sujudu tin atigila man fe barsabu jidi mi ni soro yi soro kin almami to nyove almam bo taka bo ika illa haythu shakka an gala foni sika na natigila de ni dangani ya ko ne sabatira i yoro iba keddama ibi joko in zara dama abi bla nona de ngani sikara yala jidi do walma jidi te akelina kebaliya no ko ni zigana nina opma sharia ba jate jidi mi ni soro almami bolé ko fe sella basabi ya sara almami sar ayo bolé ko fe opma tigala maka kitiye abi bada sujudu ke ayo atlale ko fe islamu dallu kenema ka dallu joni pumainga ka pumain kokoroma dondo ka jira lame bawla ko fegu cennu uti kuma antel qay anfusihim uti kuma ta uyira late ka fo mawye abele jele bita alakar sallallahu ka harsa kenema nasudela ayo anas ibn maliki alakali ko alakara ko sallallahu alaihi wasallam ko inma ju'ila al-imamu li utamma bihi ko alakara sallallahu alaihi wasallam ya sunna ya ka al-imamu bla anye jangangu ladeke de ako fa in kabbara fa kabbiru kun al-imami ye allahu akbar fo al-imam komo ko ka allahu akbar fo no fe wa in sajada fa sujudu na al-imami sujudu ke al-imam komo ko ka sujudu ke anno fe wa idha rafa'a farfa'u alakara mande alakara babaka je ya anye kun al-imami ya qawli aya qawli وإذا قال سمع الله لمن حمده نال مامكو سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كون المامكو فكاكا ربنا ولك الحمد ما قرأ جمعني واجب دو كتو المامنا بارب بلا جليلا على يسرين كان يبلا على ngala me kan yibla ala almam bat aywa ateturu ka subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shin saba fo ka wuli ete daledo fiko fo ka tlaga dugo wera kala iyere ye wal may balma alsalamu ye aywa ni amadda matame akonedo na da matame na aisaka bashi sai ika selima assalamu alaikum ka harsa koray ni nde ni almami ya biri aya biri na wulla ka jo ayul ka jo na femunu vo selila ayo alade ke ulula ni harsa muttafaqun alayhi kuma koray ittafaq alayhi shaykhani imam bukhari imam muslimu ufla bela jeleeni harsa sabati ko alakra sallallahu alaihi wasallam yafo wa kaunuhu la sujuda alayhi fi hadhihi alhalati كافوكو سجود تأتي لما كان الله علينا دليله ودل كما أيوة حديث عبد الله بن عمر كحديثه أنه صلى الله عليه وسلم كافو ألك كيرا قال ألك ربكو ليس على من خلفه الإمام الصحو ليس على من خلفه الإمام خلف الإمام الصحو كم ما من بي أيوة المام كوفي كون ينند أتي لما كا فإن سأل الإمام فعليه نا المام ده يننا
aywa o nyine be almami yere de ka wa alaman khalfahu anim abem maka mambe almami kofe o koray emi mambe almami kofe ni nyinana sunnawla wal ma musahabula almam bolu takabo ika ngal almami ka nyine o de ika nyine almami ka nyine be bashi se almami ka selima abi bashi se era ka selima almami ka nyine dlabay almami ye ebi tugu almamina alaka sal sama ka puma koray ni imam tirmizi ni lakali imam bayhaqi ni lakali wa in kana inda qada'ihi shaka akoni ayi jursara inge tola ni siga nanana fi ruku'ihi ruku'in kelna kabaliyala aw sujudihi wal ma tindur mi fi sisa o fana kelna kabaliyala fasjud ba'da salami o kuma atkala ma bi sujudu ke salamu blale kofe am allah subhanahu wa ta'ala deli wala da famu choko nyuma ala ko di anambal al salama bela jalema kuma koray mi al salamu aya hagli so goroto ayarla koko de jole do aw nyafe sira jele de ba nyafe sira mun allah subhanahu wa ta'ala kan nganaw alaka getraw ka damna alaka sallallahu alaihi wasallam na kana sahaba mananina olu ye doni to aywa uka kalande mun mbolo olu ya di alman mananima olu ye doni di cewma cew ya gana fo kana sebbi getraw mun mbambolo balola be no allah subhanahu wa ta'ala bato mazhabu doka aywa olu de aywa ulama urasikhuna cetabawi olu de be pma aywa ni doni sabatile olu ka famu qur'ana ayaw korola uka famu hadisa korola uka famu sharia kitula nayo lumina lan tadillu abada wallahi alladhi la ilaha illa huwa nayo min atifil fiyu wananyo min fitne manga bida nanyo min mangati wuli salame samba kele ni koke abolu de bolo manga mawuli ni ya nyamine bi ka ferekele ko mina fo nyokise tuna cingen chela ibadon ko sira nyuma de blala o sira nyuma jango kasaka min membaru segrave ode kama jango sira nyuma kasaka min allah ya shere anfa anangara mako farla nyonga bi ka jekulu de sigi o sira labasal kama o sira furani no jeli kama no bi wele ko tajam al qiyadati ruhiya groupement de leadership tel mali anga je anga vanga fara nyonga anga malku won anasga tasara furanga je jango mo ka fiku kala ka nye jango mamunu mbaka allah ta'ala bato fiku jele ka siga min ba faka do uka anga siga furake jona kuto ubunyena kuto udambela uka lakhdar kala ka selnay uka risala kala ka selnay uka khallu kala ka selni ay uka ay quran tafsiru mun bambulo ya tafsiru le jalalaini uka kala ka allah ta'ala ka dina korodoni ayeka ala bato nay ni zira nde sira nyumaye sira jeleye sira mi naba yara bunye wabe sira wara bunye nanyi ko ngo chugo insha Allah ta'ala barabinye ngal islamu ni dinange ko dutigi twati wele yekela wele alaka kili nyumande ama alako kaka ala kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما